Bajke su bile i ostaće književna vrsta koja je omiljena od strane čoveka, od najranijeg detinjstva pa do starosti. U detinjstvu one nas uvode u svet koji je detetu nedostižan na drugi način, preko realnih epizoda u njima, a pogotovo preko fantastičnih elemenata. Dok s jedne strane one upoznaju dete sa onim šta ga čeka u stvarnom životu, životnim preprekama, sa druge strane čuvaju mu maštu, time držeći njegov duh u ravnoteži. S godinama shvatamo preko psihologije Junga, naročito da bajke imaju zaista važnu funkciju u životu čoveka. Bajke zapravo jesu arhetipovi određenih inicijacija, životnih prepreka i prelaska preko njih. Tako da analizom bajki znamo na koji način je moguće prevazići određenu teškoću u životu, jer su one okamenjeni modeli mnogih životnih priča pre nas. Vremenom čovjek bi trebalo da shvata da bajke upravo govore o tome da je ovaj život samo jedan deo, takozvani realni deo življenja, ali da je neminovan i onaj drugi deo, takozvani fantastični, koji treba preći. Ovim izlaganjem preko kompozicije pokušat ću da prikažem koja je svrha fantastičnih elemenata bajki kad se jednom simbolika u njima ustali. Kažu da bajka dolazi iz sna ili da potiče sa istog mesta sa kojeg se san javlja. Ali svi koji smo u snu bili znamo, san nije slobodan. U snu se ne događa sve što želimo, zato je bajka tu da ispomogne san, da ga dopuni i dovrši. Ono što se u snu prekida, nastavlja se u bajci, u priči. Ima mnogo ljudi, pa i dece, koji malo sanjaju ili ne pamte svoje snove ili u snu nemaju mašte. Ništa im zanimljivo ne pada na pamet. Njima pomaže bajka i onaj ko je smišlja. U stvari, retko se sanja nešto nalik na bajku. U snu izlazimo u neki prostor gdje bi trebalo da se pojavi nešto čudesno, neobično, neočekivano, nešto što nam je nekad neko pričao. Ali to ostaje negde ispod ili iznad sna, priviri neka blistava kapa ili čudotvorna ruka, pojuri nas neka utvara i to je sve. Šta se stvarno dogodilo s nama, ispričat će nam neko ko to zna, s neke druge strane, iz nekog drugog pamćenja, ispričat će nam onaj ko zna bajke. A takvih nema mnogo, iako se bajke zovu narodne i u narodima se pričaju. Oni koji zaista umeju da donesu bajku, malobrojni su. Oni koji poznaju bajke obično kriju svoja imena. Oni su na ratnoj nozi sa tajnama. Zbog toga i sebe drže u tajni i prećutkuju svoje ime. Ali to ne znači da sede u mraku ili da u ime mraka govore. Oni borave u svetlostima želje i slutnje i nekog drevnog sećanja, koje izlazi na svetlost dana. Nevino, kao da se ništa nije desilo od čukun vremena dedina do danas. Bajkina priča ne krije da nešto izmišlja, a izmišljanje nije istina. Kad se već izmišlja, treba onda mnogo izmišljati, a to nije lako. Treba da mašta liči na samu sebe, a niko ne zna kakva je zapravo mašta. Zato je stalno otkrivamo u pričama. Na kraju čitanja bajki vidimo, iz mnogog izmišljanja rodila se neka istina. Život se živi iz dana u dan, svakodnevno. Stvarnost je postala svakodnevna. Ali i to što svakodnevno vidimo kao stvarnost ima svoja naličja, svoja skrivena lica. Bajke su lepo naličje stvarnosti. Prvu teoriju o poreklu bajki dao je Jakov Grimm, podstaknut idejom o jedinstvenoj grupi naroda indoevropskoj. Osim kao indoevropska, zahvaljujući braći Grimm, ova teorija može se tumačiti i kao mitološka, jer bajke predstavljaju nekadašnje ostatke mitova i otuda potiče sličnost među njihovim sižejnim elementima. Značenja tih mitova su davno zaboravljena, ali su u bajkama data preko čudesnog i pružaju vrednost samoj priči.
Sa razvojem interesovanja kolektiva za pojedinca, a ne kosmosa, i zamenjivanjem mitskih junaka običnim ljudima, obespravljenim pojedincima, zaboravlja se stara tradicija i rituali koji je prate. Dolazi do slabljenja vere u mitove i kao posljedice javlja se preobražaj mitova u bajke. Da bismo razumeli bajke, potrebno je shvatiti ostatke kulturnog nasljeđa koji otkrivaju način mišljenja primitivnog čoveka. Pored mitskih, u bajkama se mogu pojaviti i jednostavne situacije, sve prisutne, koje pripomažu bajci da se odomaći ukoliko naiđe na pogodno tle. Zbog toga se javlja još jedna teorija koju nazivamo migracionom. Treća teorija o postanku bajki je antropološka. Tek nastala antropologija, engleska škola na čelu sa Edwardom Taylorom, tumači podudarnosti ideja, verovanja, običaja, primitivnih naroda, svih krajeva sveta, time da je sveukupna civilizacija morala poteći iz nečeg starijeg. A ostatke toga, sa svojim pravim značenjima, srećemo danas u kulturama naroda. Po Vladimiru Propu, ličnosti u bajkama, bez obzira što izgledaju raznoliko, u stvari rade jedno te isto. On izdvaja 31 funkciju motiva, smatra da su ograničene, ali da se međusobno mogu kombinovati i stvarati nove tipove bajki. Funkcije u bajkama povezuju se pomoćnim elementima i istovremeno predstavljaju stilsko-umetnički deo bajke. Ti elementi zavise od darovitosti pripovedača, ali dosta i od pripovednih normi. Analizirajući rusku bajku, Prop ističe da bajka koja sadrži sve funkcije praktično ne postoji. Funkcije se mogu predstaviti i preko naših bajki. Većina bajki počinje oduzimanjem nekog čarobnog predmeta, željom za njegovim posjedovanjem, otmicama, kao baš čelik, bekstvom, zmija mladoženja, devojka brža od konja, sreću se pomoćnici, zlatna jabuka i 9 paunica i sl. Prop definiše bajku kao pripovetku sagrađenu prema pravilnom rasporedu različitih vidova funkcija. Više o istorijskom korenu bajke, morfologiji bajke kao i funkcijama bit će reči u nekom od sljedećih videa. Početkom 19. veka kod nas se bajkama bavi Vuk Stefanović Karadžić. On u srpskom rječniku 1818. godine daje podelu pripovetke. Naš narod ima svakojaki pripovjetki tako mnogo i mogu se razdijeliti na ženske i muške. Bajku Vuk svrstava u ženske pripovetke, nazivajući ih gatkama zbog toga što su one pune čudesa kojih ne može biti. U predgovoru narodnim pripovjetkama iz 1853. godine. Bajke su ranije imale praktičnu namenu i osim zabave ukazivale su na pouku, što se zaključuje iz tesne veze sa mitologijom. Tokom vremena bajke su se razvile usmene umotvorine. Danas se smatra da bajke ne pružaju nikakvu vrstu saznanja, već su one narodne pripovetke, fantastične sadržine koje služe zabavi, a pripovedačima i slušaocima su one neistinite i nestvarne. Strukturu svake bajke čini kombinacija većeg ili manjeg broja motiva koji se zasnivaju na fantastičnim verovanjima ili predstavama, a sreću se i u bajkama drugih naroda. Bajke sa utvrđenom fabulom mogu se na različite načine analizirati. Kod nas je, na primjer, vrlo rasprostranjen motiv znanja životinjskog govora. Pripovetka sa ovim motivom sreće se u više različitih varijanata, pa postoji jedna varijanta gdje čobarin spašava zmiju od požara i kao nagradu dobija nemošti jezik. U drugoj varijanti sluga pred cara proba čudnovatu ribu i stiče isto. Svaki tip bajke se sastoji iz jednog ili više motiva i motiv se definiše kao najsitniji element pripovetke koji se postojano održava u tradiciji. Prema tome, bajka se definiše kao kompleksna pripovetka sastavljena od niza motiva od kojih osnovni motiv mora imati karakter čudesnog.
Da bi se fantastika uključila u strukturu usmenih žanrova, potrebno je da se u njihovoj osnovi nalazi odnos čoveka i prirode. Tada realistični elementi imaju ulogu da istaknu fantastične elemente, odnosno napetost između neverovatnih irealnih i verovatnih realnih elemenata. Još jedna karakteristika fantastike jeste jasno vidljiva granica nemogućeg i mogućeg, a prevazilaženje tog nemogućeg predstavlja osnovno strukturno obeležje žanra. Tako princ uspeva da sva 3 dana sačuva babinu kobilu koja se pretvara u razne životinje ili da se popne na čardak koji niti je na nebu niti na zemlji. Fantastični elementi se nižu oko glavnih likova bajki. To mogu biti zmajevi, vile, metamorfoze, snovi kao predskazanja, magični predmeti, ali oni uvek izlaze kao pobednici i savladavaju nepoznato. Da bi priča uspela da se realizuje, mora postojati uzrok koji će dati posledicu. Zbog kršenja zabrane, izlaska sestru otima zmaj i braća kreću da je traže. Čardak ni na nebo ni na zemlji. Veza, uzrok, posledica uslovljava pojavu elemenata fantastike. Da je kraljevićev sin slušao i sedeo kod drveta, kao što mu je rečeno, ne bi nabasao na kolo vila koje ga oslepljuju, vilina gora. Ili da carev najmlađi sin nije sipao vodu u bure, ne bi se zmaj oslobodio i oteo mu paunicu, zlatna jabuka i 9 paunica. Max Litti, analizirajući književnu strukturu bajki, izdvaja upravo kao značajne konstante koje čine osobeni apstraktni stil bajke, formule, stalni brojevi, početak, završetak, tačno ponavljanje epizoda. Od uvodne formule koja ima funkciju da uvede publiku u svet bajki, zavisi i broj fantastičnih elemenata u sižeu kako bi se postigla ravnoteža sa brojem jedinica. 3 sina, 3 kćerke, 3 sina i 1 kćer i slično, koje se pojavljaju u bajkama. Uzimam za primjer bajku Zlatna jabuka i 9 paunica. Struktura ove bajke je složena zbog svoje uvodne formule koja se može raščlaniti na 2 dela. U daljem nizanju epizoda jabuka za jednu noć ucveta i uzre i neko je ubere, a nikako se nije moglo doznati ko. Carević posle krši zabranu i oslobađa zmaja, spašava životinje koje mu kasnije pomažu, kuša zmajevu snagu i stiče čarobnog konja. Finalne formule su važne da bi istakle kraj bajke, koji je uvek srećnog karaktera i da publiku, odnosno kolektiv, vrate u stvarnost. Bez obzira na broj i raspored epizoda, bajke se uvek moraju završiti srećno. Neke bajke u kojima se junak ženi, ali se pritom ne vraća kući kao Zlatnoj jabuci i 9 paunica, pripadaju matrijarhatu. Takav zaključak iz kompozicije se takođe može izvući i iz bajke Devojka brža od konja. Devojka je ona koju kraljevići moraju da uhvate i samo najbolji, najjači, u ovom slučaju najbrži, stići će do nje. Iz gore napomenutih primjera zaključuje se da fantastični elementi dominiraju u bajkama i čine njenu osnovnu karakteristiku. Korišćena literatura, metodičke varijacije Babić Žarko. Čovek i njegovi simboli, Carl Gustav Jung. Od bajke do izreke, Nada Milošević-Đorđević. Slika sveta u srpskim narodnim bajkama, Nemanja Radulović. Poetika usmenih proznih oblika, Snežana Samardžija. Topos puta u srpskoj narodnoj bajci, Nataša Stanković-Šošo. I srpske narodne pripovjetke, Vuk Stefanović Karadžić. Nadam se da ste uživali u kratkom pregledu kompozicija bajki. Vidimo se uskoro.